Oke. What the hell? Skin gua apa nih? Hello, what's up guys? Kembali ke Evan dan di video Minecraft. Oke, mantap. Gua ini lagi main di server Alzalel. Oke, mantap. Oke, gua lagi main di parkour guys. Kita start parkour. Oke, mantap. Oke, kalau lu nanya ini skin gue dari mana, gue langsung dari servernya guys. Caranya dari skin terus nama skin. Oke, mantap. Oke, what the hell? Skin gue apa nih? Berubah. Kesel. Cuman oke, langsung saja guys. Wah, aduh, oke, mantap. Oke, ayo. Aduh, jatuh. Skin apanya? Kocak banget. Kocak banget skinnya guys. Guna tuh buat cuma ngasih tahu malu begini waduh. Oke, waduh, head. Aduh, fuck bitch. Aduh, Oke, aduh. Oke, mantap. Oke. Aduh, ini skin ini berpengaruh jelek banget. Oke, gue ganti dulu guys. Gue skip aja ya. Oke guys, udah gue ganti. Ayo, main ini maco. Oke guys, langsung saja kita. Aduh, kasih guys. Aduh, mantap. Mantap. Wayo. Mantap. What the fuck, bitch. Oke, langsung saja. Ini gua mantap. Wayo. Oke, mantap. Sekarang ini gitu aja. Wah. Tadi nolak. Nolak pas bagian patah lagi. Oke. Lihat nih, wayo. Ini Spiderman, wayo. Shit. The fuck. Oke, kita ulang lagi. Wayo. Oke. Mantap. Cepet banget. Sini dia. Oke, mantap. Oke, darah kita langsung penuh. Pakai kedua parkour. Sekali lagi. Oke, mantap. Oke, mantap. Yo. Oke. Ini bener kamera. Bener guys. Bener, mantap. Gila. Ini kan. Bener. Shit. Oke. Ribet banget nih. Tuh. Aduh. What the hell, bitch? Langsung dikekang. Salah banget. Aduh, satu. Tuh, kan? Wayo banget. Aduh.
Oke. Aduh, bro. Ini gua bisa sih ya, makan sini. Terus selesai dulu. Ada hell. Ada hell. Wih, galau. Tadi. Aduh. Oke. Aduh. Aduh. Oke guys, mungkin video kali ini segini dulu guys. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke guys, channel oke, subscribe channel. Oke, bye bye and see you next time.